Penchik me Uganda Man Food and Drug Act chapter nyoreker mier ye pier bir wi abongwen me mwa tut mi chele mi abongwen pier bij wi abongwen be ye ngato ken me chiatu chiem amen wo top nyo chiatu chiem amen rom kala wani kom danom mana we hotela Melira City ibe office me production carciel kidem el inspector o timo potoro o temako rio a carro kilomia rioko carciel kida ranka puka bisiel rangaman kono bino wa ko carciel kida rio mane Dr. Nelson Okelo City Veterinary Officer Melira City okobni o potoro me dwaro ko rio man okati nyunge gini limo ko chwil limo na chiukiho gi tie rio me doka deka me ulite o te Melira City kan te kan fridge tiniene mano beo yo operation me moyo rio me pore ma chama dano le ma jonne ko ichialo to kela within the city eno kene no to ichialo to yang to kelo rio mere o chala duogi me intelligence network wa me wor ko ba ko tieno ni rio mor tia bino do hadek mo tu yang kano tia kelo within the city that what the no ne rio ni duj wor buri free authority next to QFM di call room kan no job me rio ni du te ubur kunu anto yaw diko to wot plan ne won makko rio ni to won no jo kan kwanyo ko ikuna cha ko kwanyo pater kan kelo tia me to binu sneaking kele juka duom manu nu chudiang to makko manu ko yo intercept en ko po do juka duom to wor refresh to won no dong me rama dia chel mu mura rio kele bada rio to kwanyo ko to word kana me do ko po ko eno ken ye to wori bo chamo lo ni ru nyamo mono ti jinja kam to wonu nu chudiang kuno to word do ko met ti bo chamo ti jere ta walle naila gro ite polle macho te danu eno te medeni idiku mecheng ario me bruda bongwen dwe me abi ero mo hatu mi repi ario yang men ene higino bino chako potor man e kada ngote mako rio mage ko dushum piman Dr. Okelo te bino kwayo te der me mi yogi ngeti kom rio morge ken na mo bino neko nyoto kenem abonge Melira City me to kwayo community ko ni en unity kanono wan wangwa pe bedo kanoro dushu jona me kelo ria rachi gin beo dang ta kelu enan no ka ta ling ni ye rio ama yin ka neno ni bedi tai wele ta chammo kusu be rio menu da ta to kar stamperie Jobe Lok Senior as Inspector Ametia Melira City East Division konam itung baro ko ni manane chia bichu karam yegi no bino chakati mo potor medwar ranka ame gino liwo ni tio top dok jomba go tia chato last Friday one of my run top about the produce line one cha operation because no ni dunga jota cha morang top ame check pe ye no from toxin ye can cause cancer so as a department and because preventive mechanism in this kind of bad act of selling rotten beans to people right now we are having an operation in order to curb it down or avoid it completely. Patrick Okelo aran Melira Produce Dealers Cooperative Society te kone tumbore otebino kobni gini produce lane pe opino ye twali ngato ken me chataranga me top dogin pe opino chwako kor jo mega menuti ya chataranga top wana charo tela me produce line wana kon demi chataranga mo top me popor me shawa pe kwa dana yo donc pi mano me operation wa oere ka ke law enforcement Melira City me makoranga duj ame pokor ma chama mo top da pe obiri chwa ko jo no dushu do ko nyor jo wa dushu ame cha ta tangi produce line new cha ranga shi para ngo top itwal pe obiro ko ko ri ki ke na biru tisi komi ri wono wele dai wil gina shil abe ko ko pa chego no mi gwa he woni cha gina do pokor ma chama dano ko yo no potor man ko ne jo ametia lo etia ma kwani bino mede nyim we ko nyuali Melira City ke la loro pe will onyo cham chiema me top pi radio Q Bobson Opio
and stamp city kan